ajaranmu wis rampung belum? Terus lah, enggak usah banget. Aku ini selamat kan? Guru selama ini terus. Ngomong sopan dulu. Sebagai deh, pernah ngapain deh? Ibu sepi nonton murid sing ngurungi iso ngajeni lewat omongane. Terus orang kabeh omongan dulu terus. Nek dhewe jadi wong yo dhewe mesti ngajeni wong yo. Udah ini penting. Bu, pulang bantu guys. Oh nggih, matur nuwun. Mau sewu ya Bu, mau pulang salah. Nggih, sing penting sampun ngerti.